Ka Commission of Inquiry ka bapanlong ka jingtoket halor ka jingbthei hapo ka par dewiong Thangsko East Giant Hills District. Kabalakli da Justice Retired R.S. Johan. Kalapun kutno i ka jingshongbishar balaisngi ha ka pratrik jemang hapo State Guest House Shillong. Ha ukurbo balapun mi da Secretary ka Commission la ong bak Inquiry Commission kala shim jingtho ya baro ki jingbthei na kitanat sorkar kiseng kinong ti par bat ki bahyeng hasam jeng kilanon naduk ka Henryo haduk ka pratrik jemang. Ha ka jingshongbishar ha ka Henryo trik jemang ka Commission kelas ngap i ka jingpen pau nakaliang u Principal Chief Conservator of Forest PCCF but Head of Forest HOFF Shillong Central Mine Planning but Design Institute Limited CMPDIL Ranchi Ministry of Coal New Delhi but Director ka Directorate of Mineral Resources DMR Shillong. Ha ka hinyaw trik jemang ka Commission Klashim ni kijingpen pau na Kashalang Area Trader Association West Khasi Hills but ka Southwest Khasi Hills Mine Owners and Transporter Association. Ha ka singi ka bakhadu kata ha ka pratrik jemang ka kantop i kijing ay jingmod na ka North Eastern Space Application Center NESAC Indian Bureau of Mines IBM but kibahyeng hasam jong kilanon. Kasien syong bishar kabanwan jong ka commission kanlong naduk ka katlay trik haduk ka katsan trik Naitung ong ukurwa haba pentib pa ka commission kan salit jngoh ya kan kajaka bala jia ha ka katlay trik Naitung but kan sabteng biang ya ka jingtoken. Ka commission kalapan miru ya ka jingpen banapat ba lingba kilat thai kubor badang kitu kibakwa ban ay sakhi ni ay jingmut shushu kila ban le da ka batho sha Secretary Commission of Inquiry Room Arspa Arpupra Main Building Meghalaya Secretary Shillong lani da ka ba email ha ka commission.inquiry@gmail.com